Quintetul Anatol este cel care a intermediat această întâlnire între cele două localități, cele două administrații, cei doi primari și viceprimari. Și fostul viceprimar, care acum este deputat, a început acest demers cu ceva timp în urmă. Mă bucur că am avut această întâlnire astăzi, am identificat oportunități care pot fi fructificate de către ambele părți. Cel mai important este componenta culturală și cea turistică, pentru că Volvi este într-o zonă apropiată de Salonic și acolo merg foarte mulți români. O să stabilim un parcurs, cred eu, bun pentru cele două localități, pe cele două componente și cred că facem o treabă bună. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην όμορφη πόλη του Μπρασόβ και είχαμε την ευχάριστη στιγμή να συναντηθούμε τόσο με τον Δήμαρχο όσο και με τους αντιδημάρχους. Με αυτή την ευκαιρία είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την δυνατότητα συνεργασίας τόσο σε τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της παιδείας και του τουρισμού. Έχουμε την πεποίθηση ότι δεν πρέπει να συνεργάζονται μόνο οι κυβερνήσεις και από τη στιγμή που στην περιοχή μας, στο Δήμο μας, έχουμε προσέλευση χιλιάδων τουριστών από τη Ρουμανία, θέλουμε να αναπτύξουμε δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με δήμους εδώ στη Ρουμανία. Και μια πολύ καλή περίπτωση θα ήταν η συνεργασία με το Δήμο του Μπρασόβ. Τους κάνουμε πρόσκληση να επισκεφθούν το Δήμο Βόλβης, τις όμορφες παραλίες, τη λίμνη, να περπατήσουν στα μονοπάτια μέσα στα βουνά μας και να γευτούν τα όμορφα φαγητά μας.